Buddha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. South Africa izona imfana ngibonile kodwa hayi bafana first Africa dlala manje yikho phela into bedlala ilabantu ngicabanga ukuthi kube ngcono la ucoach afaka khona umfukeni because uyabona indlela abadlala ngayo bese badlala opponent bese dlala i-half ground khona lapho ngibonile igame bese badlala into ekhona ya hayi kodwa mfethu yabona into abale boxoxela ngayo futhi khona la bengidlula khona ukuthi ngibona abafana bahleli lapha bakhuluma ngale lefana nayo le straight leyo nakutshela ngayo yabona abafana banjani nangibazi ezobodla ngathi bebawu3 lapho abantu babonile lapho khona ngazi lo munye ngathi 2 fane kodwa engibazi ukuthi bakhuluma ngayo yiso leso story lesangqole sona bongitshela ngaso sibole siya sona yibo la bantu yibo straight bangidlambalaza phambi kwale gani bangibamba ngebhuti bangisa phansi phambi kwale ngane engiyishelayo hayi kodwa nabo-ke bonke into abakwenzayo nesihlungu-ke yona hayi cabanga mfethu phambi kwekhashi yabo hayi futhi kumele sithole ukulungisa sazi ukuthi nathi sithole mhlawumbe sithi nje ukhuluma mhlawumbe le ngane wagcina singathi mhlawumbe singayithola kanjani yabo cabanga kanjalo lokho kumele into right lapho ngiyabheja gcina ngitholile kodwa phela nami futhi kumele uzame because nami ngiyacanga ngabe ngobhutolo zengane nganye ngivume nje kanjalo phela ngiyakuzwa igama ngibona into abalelayo abafowethu hayi wena ngeke uyibone phela nawe ukhe ecathulweni zabo yabo ngabe nabo kusecathulweni zabo uzobona ngasikhohlwa le nto nawe nisibamba hayi ngiyathola ubheke uzobona hamba ngesikhathi nje mina ngisumuntu okhuluma yabo ngiyenza nje uzobona-ke la sengenze khona sobona phela Where you? Lo famkelo useyipeli Ishanda phane west flat Intelligence ikhona futhi akeji Ushisa Ngicela amakhekhe. Ngicela amakhekhe my friend. My friend, can I buy? My friend Felintombi sikhona zikhwele mfini Kodwa mangifika kodwa changisheli Cause my girl is khamba. Namnandi ka. Ka wena bovaka. Na ka nguya la ejimini ka. Wena ka usangilandi ka. Na ka ngiphume kuseni ka. Egama wena into ethi ungangilandi ka uphume ekuseni ka sijima kuthonke. Coach ka uthe ngifike early ka. Maybe ngaba ma6 evela sengishaya uma special training ka ngiwani nyana. Akona uvela zamanga nokuvela nyana ka. Ka ungilandi ka kusasa ka. Asibe sehla ka sobheka lezi ka. Ngiyafika. Yo, Blaze be going up. Eka, uyibonile igame aqala day before nje yami. Yo akangibonile. Nami ibonile yamubaphi yenzani. Engibonile shining igoal lapha yaka. Ubambe enye president nami. Yo. Ayimaka. Nawe ka ubongilanda ka. Ngisathanda Khule. sathandi manje ka. Sandi ngani. Ela ngekungenza next azingishela anyakutshela yo show impilo yami lena vele saphumelela kade ngibatshela ukuthi nami ngizozimela what I do I can even if I'm sad there's no need to cry
right now what I need is to fight back. This is JC, I want to succeed and get a house on top of the hills. I wanna get rich and wear some Nikes. I wanna live free and be able to pay my own fees, support the family, and that is Miss JC. This is him on top of the hill, driving limousine, passing trees, life isn't easy. This is JC making money to buy his own thing. Look at the trip, Your place going up. I'm super Sony. Mpilo yamile na ngenza kuphela ngeke ungenze next. Athi ngishela anyakutshela ngeke ungenze next. Athi ngishela anyakutshela angithi mpilo yamile na ngenza kuphela ngeke ungenze next. Athi ngishela anyakutshela ngeke ungenze next. Athi ngishela anyakutshela yo sure this is life. I don't cry. But see, yeah, I don't know. I'm a Nazli international. See, yeah, just as I'm flexible. Singibila ngizizwa ukuthi zithinte intwana lezi manje zihleba yithinga abantwana bami hayithi ngimameleni kahle singizwe banamanga uyazi bafuna ukuthi hayithi ngimamela singizwe namadoda ukuthi athini angithi le into lezakwendini vele nami le nto langiziphiwanga angizinqanga ngoba ngisatshela usijovi athi simbize vele sivele sikudla into Esijovi. ikanka le ngudla yami nuka uyakhala ngalento engitshele yona le ntwana ziyaphapha kumele zilandele into yeah kumele sizilande le ntwana phela ithinteke oyiyo le phelele lezi asiphelele phelele ngayisebenzisa ibudedengu khululeka futhi le ntwana lezi kumele sizilande kusasa yadibana mina ngifuna sidibane la Namuhla singazilanda. namhlanje khululeka sizinike isikhathi le ntwana zisaphapha khululeka sengithi izolo bezibhizi plena lezi zinto zabo sifuna ukubheka ukuthi ziyaphi ngaphambili makathina kusasa siyakadlana kanjani sasigadla le nto manje kumele isikhaye yo kana le nto engikhuluma ngayo uyayazi le nto hawu ngiyayazi iyo le ntwana le le hlala ngale yo le umlungu iyo le ntwana gama ngilazi kodwa abangitshela ngale ndoda kumele siyilande hayi mina ngifuna ilande namhlanje le ndoda ukulanda umuntu kudinga isikhathi nomqondo angesifani sibalande manje endaweni yabo sizoshayela into engisho ukuthi kumele sisisha kusasa sibazidina lele sigcwale le ntwana ukuthi kasufa ikawena wena ngokuyana lesi sesiphethe ischeme imfethi yabo manje yabo ukuthi kusesemashoshombeni datha ngifuna le ingane mina ngifuna ukuthi izogadla kule ntwana le ntwana kuphethe izinto ezinzima eka yeka lo muntu ufuna ukushaya akakhupha ukuzobuya kithi sekadumbu nje sovala sokuvala yazini makasini ithi ngiyocheka lezi zinto yabo ukuthi zingaphi mina ngizokhuluma nomjida wami la ngala so bafethi kusasa mele ihlangane ngabo 6 bafethi yahlangana afisho sesiyahlangana makusiyamiswa imisho sobona afisho dismiss makamadoda bafethi into nesho ukuthi siphelele uba tyali sana yini ngathi busilale esijovi le ntwana beyisimamele ukuthi besithini ngokuzambela nje masuwakathi maye ngitheko nesanva awubelieve ukuthi ngakulayita njengokube indaba zakho dismiss theko la gijima nje sekeni sobona sizodibana sobona uyoyi Madoda mina bengidlula shuto umshita bengilandele emuva yabo sengishito umshita angazenzane ngiyamdlula bayangilandela uyangidlula fele bengidlula uyenzani uyachama la lo mjita yabo fele lo mjita bayachama ngiyenzani mina ngiyangidlula hawu nami ngiyenzani
sithola ithuba lokuthi maybe ngiyifasile amashu bese ngifasa amashu nangukumjija mfethu le enye le street ithi kimi hayi wena sana ufunani la ntonto like my mfethu suba ngathi maye suyinkinga mfethu kumestrat kumele sibabhadala ukuthi maye sime man ngathi lama out la kule cherako leyo no12 la uthona kuhlupha mhlawumbe yiwo la maye ngiyabona ukuthi yiwo ka maye afunani kuSifiso because inkinga anenkinga na maye noSifiso lamajita ngasahlumile ngwabona phese enye case lamajita ngasahlumile nethi ayahloma ngasinalutho mangeke sithanda abantu abahlomile ngeyini ukuyile uSimindo nenye kabayibiza ngopelepele le enye angiyazi maye ukuthi bayikaphi manje ukuthi usubelele bazosibhelela nje mina sibafundisa bafana akekho umuntu ozakubona ukuthi ngisasekhona mina siqondane nabo nje kahle nje kube fair fight phezulu kwabo ukuthi bayingaka sibele indawo hayi sesilana ke niyabasaba nje hayi khona usabala hayi akekho right bazozake bona ukuthi bayifunile thina sile kuseni nje simele doda ngayisuke siyempini nje buka thola ukuthi abantu laba sekubaningi thina kwenzani ka usho bayingaki